Manipuri Student Federation MSF na Manipur Miyam Maruoina Mahirut Pinagidamak Thawak Tarapa Chahi Kun Mari Surakki Thoram Lakiba October gi tang 12 Thagol Cheu Numita Manipur Student Federation MSF Head Office na Pangthok Loinana numit asimakta lakadoriba Chahi Kun Manga Suba Haibati Silver Jubilee Thoram ga mari leinana year-long celebration chu numit asimakta dagi hokuksan Achauba thodang lauriba apunwa na pandam oiriba Ayuki angan mamatanda MSF ki firan na sormosin kumani winana MSF ki sympathizer members former mahiro eman mya kunna ko ken to ram ni kai leba MSF ko pista atu je MSF Manipuri Students Federation dari juga round dari dalam sedikit bersama waktu kali ini kalau masih dalam masih ini yang tadi main bersama serupnya berapa kami masih lagi aja Ho 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 ta người cây sa lấp tiêu ho 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 ôi bờ đi sa đông đi đến cầm ba ho 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 ta người Lâm mang đã đưa vô sinh đi lâm dinh mây ra sắc khe thâu bơ mà đi vô chít tân dân